I ovo želimo da istaknemo. Zašto? Zato što se danas mnoga lažna učenja pojavljuju. Mnoga lažna učenja, mnoge jeresi i uglavnom vrlo jeftine. I onda možda mladome u vjeri može da se nametne pitanje, a kako je sad ovo novo učenje, kako crkva na ovo reaguje? Čekaj, brate, crkva je na to odreagovala i ona se tim problemom više neće baviti. Ona od tebe očekuje da se upoznaš sa pravoslavnom crkvom, da se upoznaš sa dogmatima pravoslavne vjere, sa svetim predanjem, ne samo na nivou razuma, nego i srce da očistiš, da dogmat pusti svoje miro u tvoje srce, a ne samo da žongliraš sa informacijama, da barataš kao neki klon. Imaj dogmat, ali ima i život u skladu sa vjerom, pa da ispusti miro iz alavastra dogmatskog i da ti uđe u srce. I onda ćeš ti da razumiješ zašto pravoslavna crkva insistira na dogmatima, na tačnom ispovjedanju vjere. A kroz te dogmate ona je, braćo i sestre, pokosila sve jeresi, i to ozbiljne jeresi. Ovo mi danas što imamo, ove sekte, sektice, znate, ove mušice, znate, ove pacove, insekte, to su insekti, znate, to se bije kao muve što se tuku, tamo gdje ima ruke i ima vjere. I ko dozvoli da ga muva pojede, da mu komarac izvuče krv, koja treba sa Božjom da se sjedini, on onda nije za ništa, on je ni za šta. I dobro zboli Arsenije, starac rumunski. Sekte, to je pušteno da pojede ono što je otpalo. To je onako nije ni za šta. Nek pojedu to je onako njihovo. To nije za carstvo, to nije jaka građa, od toga se ne zida nebeski Jerusalim. To je plastika, to je bižuterije. Tako, braćo i sestre, nemojte da sumnjate kad vam se nametnu ta učenja, dobro upakovana i našminkana, sa finim dizajnom i nastupom. Ništa je to. To ne može da izdrži ime svetoga Spiridona Trimitunskog. To ne može da čuje ime svetoga Nikolaja Mirlikijskog. To od Jovana Krstitelja bježi kao đavo od krsta. To od krsta Gospodnjeg i od tajni crkve, to sveštenika ne može da smisli, braćo i sestre. To za svece neće da zna. To Majku Božju ne priznaje, o angelima više i ne razmišlja. To je jedno blato, to je jedna močvara. Pazite, sva ta učenja, da ne govorimo o astrologije, joge, meditacije, rejki, masaže i svakojaka grupiranja đavolska. Nemojmo, braćo i sestre, pravoslavlje je pobjedilo, barijak je podignut, on se vijori i nema više niko tu, braćo i sestre, da ustane. Nema. Ko će da ustane? Smrt. Pa satrvena je. Ustao je iz mrtvih. I gdje je da ne čeka negdje da opet umre Gospod. Da nije na nekim infuzijama, da nije na nekim terapijama za produžavanje mladosti. Nije. Umro je, satro je smrt, razbio vrata ada, ustao iz mrtvih i šta dalje? Vaznio se na nebesa u tijelu i sjedi sa desne strane Boga i Otca. Znači smrt ne važi više, ne važi. Idemo dalje, grijeh. U njemu grijeha nema nikakvog, jer je začet od čiste krvi presvete Bogorodice i od Duha Svetog. Ništa grijeh. Tijelo da, ljudska priroda da, ali grijeh ništa. Znači nema grijeh, ni smrt, ni grijeh. Ko je ostao? Đavo. Kakav đavo? Satan. Kakav Satan? Pa Satan je stvoren, braćo i sestre. A Gospod Isus Hristos je nestvoren. On je stvorio angele. On je i Lucifera stvorio. Lucifer je bio blizu njega, braćo i sestre.
ali ne ravan njemu, što mu je palo na pamet. Sin je blizu oca, ali ne može da bude otac, on je sin. Sluga je blizu gospodara, ali ne može da bude gospodar. Ako pomisli da će biti gospodar, on više nije sluga, on je buntovnik i on otpada, on pada, tako i Satana, bio blizu Boga, ali je pomislio da ustane i pao je. I kakva tu vlast? I znate, kad čitate evanđelje, kako drhti kad je lice Boga objavljeno kroz lice čovjeka. Smiren Isus iz Nazareta, a demon drhti pred njim. Moli ga da ga ne izgoni iz čovjeka u bezdan, nego da mu dopusti da uđe u svinje. Legion demona. Satan. Nema tu, nikakvih neprijatelja. Pravoslavna crkva je digla barjak pobjede. Nema više kamoli moćnici ovoga svijeta. To je tek smiješno. Crkva se na to ne okreće. Vidite, kao lav na koga miš nasrće agresivno. Ne okreće se uopšte na to. Suvo lišće, kako kaže vladika Nikolaj, za borbu grešnika protiv crkve. Suvo lišće protiv vjetra planinskoga. Zato crkva i ne reaguje, vi vidite. Reaguje možda kroz naše strasti, pa ispucamo neke komentare. Nije to, Gospod, to sam ja, to je moja strast. Crkva se ne uznemirava, ona je tijelo Božije. Tako, braći i sestre, pobjedilo je pravoslavlje, budite u vjeri, pa ćete i sami biti pobjednici nad grijehom, nad smrću i nad Satanom, pa da svi zajedno i u vremenu i u vječnosti proslavljamo jedinog istinitog Boga, koga ispovijedamo kao jedinicu u trojici, trojicu u jedinici, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.